Re a le amohela babohedi le bamamedi kae kapa kae moo le leng teng letsatsing la kajeno, jwale ka re tla lekgetlo le le leng kgwedi e nngwe le nngwe ka Sesotho. Lena ke letsatsi la rona la Sesotho kajeno, mme kajeno re na le moeti wa bohlokwa. Haeba o motho wa TikTok, ke nahana hore wa mo tseba monna yeno eo re mmonang ka lehlakoreng le leng, Paul Gadima. Wa tsebahala mona ho rona batho ba mahloka tumelo. Re a o amohela Paul. Thobela ke a molega le nna lebitso la ke nna Paul Gadima, ke motho ko mongwe wa bona o e le gore I'm an atheist, and yeah, I'm free. That's what I'll say. Ra leboha, re thabela ho ba le wena. Jwale ka re tjhelo bamamedi, le leng la ba baka la hore re buisane le lona ka maleme ana a setho, ke hobane batho ba bangata ba nahana hore ha hona batho ba buang maleme ana a setho ba senang tumelo. Ba nahana hore ha o le bantu bantu o tshwanetse o bo so dumela ho itseng. It's either o dumela ho Modimo, o dumela ho badimo, kapa o dumela ho ntho e itseng. Fela nnete fela ko re bangata ba sa dumeleng. Ha re ke re shebe hore Paul o hlaha ho kae, hobane batho ba bangata ba rata hore ba tswetswe e le badumedi. A ko re jwetse wena o hlaha ho kae ha e le hantle? Tseleng ya ka ya tseleng ya ka ya bodumedi, ke thomile ke kwa. I was stuttering in English. So mo ke kwa, I didn't have confidence jalo ka ngwana, ke sena confidence, right? And then what dira taba gore ne basically I couldn't interact with my peers ke sa bona. So what I did, they invited me to church, and that's where I found a comfort place where actually I feel like I'm appreciated, I'm loved. Actually, I found a home, right? And then that's when I got baptized, and that's when now I was then introduced into this religion of Christianity. So ka mokgwa ke tsene mo tumelong ya ba taba gore ke thoma ke ba le Bible. I find out actually that when I'm reading the Bible, I could speak very well, because perhaps it's something that have to do with the passion. Perhaps it's something that have to do with sincerity. Perhaps it's something that I gradually practice my speech. So that's when I started, becoming so serious about lo ja bodumedi. Wa tseba ha o no dumela maobane ne ke bua le motho e mong Zambia, le yena o re bolella hore ha ona ka tsela hore ke keng ra dumela ho Modimo unless o le motho ya nang le nkane. O re o na le mabaka a mangata a ka re jwetsang ona hore ke hobaneng a dumela ho Modimo. So ho na le motho e mong ene ke na le yena ke wa Zambia, le yena ke mo hloka tumelo. O re a ko ntjwetse lebaka le le leng fela. So bua jwalo ka wena, o re wa tseba ne ke le motho ya sa tsebeng ho bua straight, ke stammerer. E sale ke qala ho sebeletsa Modimo e fedile ntho eno. That's the proof that God is real. I wish you were there. O no tla tseba hore o hlalosetse taba ya hao. So unfortunately ha ke tsebe le hore ke tla teana le bona hape ding hape, hobane I just bumped at them yesterday ha ntse ke le ho TikTok. So lapeng ha o re o qadile ho ya kerekeng, ko re lapeng o tswetswe mo senang bodumedi kapa bo ne bo le teng na? Lapeng bo ke tswetse mo e leng ba Anglican, and Anglican, of which Anglican is not really tied up in terms of it's just a practice. They go to church, they sing hymns, and then everyone goes home, but it is not really personal, right? Then I started then when I went to church, the Abrahamic faith, which there was missionaries by I would say from
you know, I can know majwantle ke sa go manlo ke criticize batho majwantle e ba thomo ba ba leng lo jo revival. That's when I was taught the Bible, right? I was taught the Bible. This thing became so personal to me, to extent whereby I was even told that I have a gift of preaching, because with me it was therapy, because I would read, and then because of when I read, I was I can say I didn't have confidence to stand and then read it to people. So what I did is that I will read it and get any scripture or maybe a verse, and then I will stand and then quote the whole chapter. So for them it was something like a calling, but for me it was something that have to do with crane work. Okay, ke a bona hore taba ya rona you have a calling e qadile o kae. Then Yes. ha o bua ka taba eno ke hopola hore ha ke na le 14 nna I actually went to ntate ke mmolelle ke ra ntate a ko ntjwetse ka modimo e ke buang le yena mehla ena ke mo rapela wena wa arabela modimo wa ngarabela ke re na ya ngarabele ke a bua a so ka bua le nna so a ra wa mohlomong ha o tsebe hore o bua jwang modimo ntho o tshwanetseng o e etse o tshwanetse o tiise tumelo ya gago wa bona so go tshwana le wena go tloa ke na le dilemo tse 17 ke qadile gore ke ithute bebele ka matlha so ke badile ka ba ka e qeta ke badile makgetlo a mararo ha ke na le 24 ke a se ke tswa le ho ba mogolo wa kereke ke le monyane jwalo ke le moshajana so but ka nako e nngwe ba bona ntho e o e tsebang ka kelellong ba nahane gore motho eno e wa bohlokwa o bitsitswe a se o bitswa ke o kenya tsebo then a ko re qoqele he so ha ba rona le calling ho etsahalang o kena jwang ka kerekeng a ko re qoqele leeto la hao o kena ka kerekeng hore bo iphumane o so le se o no le sona ka kelello ka kerekeng. Okay, so go dira taba ka mo kerekeng ke fetse ke tšee mokgetlo ke ashare, right? Because I wanted to participate, and the only sincerity place where I find my comfort ke mo ke kerekeng. So I wanted to be full time kerekeng myself, because anyway when I go outside of the church, the PS Chaga, as I said, well in Begil Mutolo, basically I was a special child, right? So and also ke Magogo. Magogo, whereby my dad was not present, and sometimes my mother was not always present because Vanelli boyfriend Darare, which they stayed together, right? So yeah, that's when I took church as a family, as home, where there's nothing without the church. So that's how I trained myself, and also I was trained with the video Jelo Wadijia, and also with the the TV Jakes. That was one of my prominent person that I used to watch. And then I'll watch TV Jakes. I'll watch him. I'll watch him over and over and again and again. Give me 12 man. That's how my life has been. So a lot of things that I hear, I take them and make them to make sense to people, especially when I started preaching the Bible. And then that's when again they found wisdom. And then I was told, well, like basically, you are called, and people wanted to listen to me. But when I preach, I'll find a lot of people coming to extent whereby I even said to myself, this good news, because I took it as a word of God. I need to reach out there, and then that's when I went to hospitals. I started preaching in hospitals, and then I walk around, do what you call evangelism, preaching in the street, and then that's how people started following me, at home before I came to Pretoria. But when I came to Pretoria, it was another level now, where I met a certain pastor of a certain church. That's when he also discovered me, and he told me that he would groom me, and then that's how I was groomed. So in my surprise, I pulled the crowd. Basically I became a pull crowd So how Pretoria until I became ordained, and then until I opened my first church. My first church didn't just come
just come out of anywhere. Okay, lapeng ko kae teng? Where is home? E le lapeng ko kae lapeng ko kae le ra jwang? Mo holetseng teng mo qadileng ho qala ho ya kerekeng tsena. Because o re kutlwa hore ha Oh, o tla okay. Pretoria as if you moved from another place. Yes, I we got to school. You know, when I finish my matric, I have to move, you know, and go to varsity. So that's what happened, you know. So Tumile Seshego, you know, Polokwane, you know, then when I came to Pretoria, it was on another level now. Okay, okay. Hobane pele re buisa Ratswane ke Yes. nahana le hore o bua Setswana, ke nahana o bone o post ke ngotse hore re tla bua ka Sesotho le Setswana. Jwale ke re utlwa hore wa bolela. Wa bolela o tsamaisana le lebitso la ka. Okay. So hore o tle o qale kereke, what prompted you to do that? Because I hear you go to hospital, o tsamaya o rera le tseleng. Fela hore mo qetello o bula kereke ho tloha ho etsahetseng? Go na le moruti o mongwe o e leng ka se mmotse ka lebitso. Moruti o ba se ne document. So ke moruti o e leng o nkgopetse gore nayo fine, I'll use your name and then let's go and then register kereke. La bona? So ra register kereke. Oh, Ya re okay. register kereke e le gore galane le hall mo e leng ba preacher gona. So ka mokgo re tshwarishaneng ka gona na le ena. O e le gore he was my spiritual father, you know, according to whatever we call theology or whatever religion, you know, you have a spiritual father. Also le ho partnership. Yes. Mblele o kila e bona e le kgwebo taba ya kereke, kapa wena o no e bona le taba ya ho ruta batho lentswe la Modimo? At the certain point, be se kgwebo for now because we now maybe go tsamaisha tsela ya Modimo. But it became kgwebo ke thomo bona moruti we lo my spiritual father a thomo demanda tšhelete mo kerekeng. La bona. So I just thought perhaps I'm supporting his ministry. La bona. So but with the later stage it becomes normal, you know. It's just like hearing something over and over and over again. You're hypnotized and then you end up following into a lie. So that's how it is. Then o qetella o e tlwaetse se le taba o e etsang mehla le Yes, mehla. yes, Okay. yes. And ha ona nako o kileng wa bona tabeng ya ho nka tjhelete ho batho e le taba e sentle? That's ile mo e leng gore a sale business a sale for now my conscience died. La bona. For now my conscience died. It's normal. If actually to extent Okay. whereby I started demanding now. La bona. So ebile ka mokgwa no. Hlola ke ba bona ba bang Because ba there's no way demandang that the jwalo. work power of God can just need to be accompanied by support. And therefore, when you find help from a man of God, you must bless the man of God. He bless you in terms of spiritually, and then you bless him in terms of money. That's how it Financial. works. Yeah. Okay. And one of the scriptures And say, "Look, supporter." and tell me how to ke I guess tjhelete ya he'll give, it shall be given unto you. but how to ke tjhelete ya Modimo? Ke rata hore o no le pastor wena. E teng tjhelete e le romelang le hodimo? Ha le nka di-collections e teng tjhelete e le romelang hodimo? Kapa le nka kaofela? Ke re jwale ka ha o no le pastor, ke hlola ke ipotsa hore network ke re jwale wena ka o no le pastor. I'm saying that network really network problem yana. Oh, wa nkutlwa jwale? No, ha re utlwane.
Ke a utlwahala. Ntse ke bua fela o nkutlwe. Network. Eh Ha o le tjhelete ya modimo re lahletswe ke network. I wonder hore o teng dini mona re thuse re utlwe hore o etsahalang ka sound. ke a le utlwa yalo maybe be le Wa network nkutlwa? Oh, okay, no, ho lokile. No, ne ke botsa hore e teng tjhelete e le romelang lehodimong ha le qeta ho nka tjhelete. It is gone. Ha re ke re tshware jwalo e ka ona le mathata a tsa marangrang hore hokahanya le Paul. Ke eno o re lahletse le o re lahlela. Fela ha ntse re mo emetse jwalo, re emetse le ntate Dino ra ka re thuse ka connection. Re ka buisana ka taba tse fapaneng. Ne ke mmotsa ka taba ya koleke ya tjhelete kerekeng, hobane hangata re bolella hore tjhelete ena e leba ho Modimo, ke tjhelete ya Modimo. Fela potso ya ka e ne le yona eno ya hore na ho na le account ya Modimo moo ba e kenyang ka teng, kapa tjhelete e kgutlela ho batho na? Yona taba e ne re batla ho tseba ka yona. Re a o amohela hape. E jwang jwale network? Yeah, it's much better now. I don't know what's going on with it, but I think it's much better now. Okay, and I took your position now. You came late. But you can bring the question, you can bring the question, no problem. Yeah, now the question e ne ke botsa ka tjhelete ena koleke o buang ka yona. Ke re teng e yang ho Modimo kapa tjhelete e ya ho lona kaofela? Only thing tjhelete o tla ho Modimo, because Modimo a ka setle ka wena a tlo ja tjhelete. So tjhelete basically, according to how I know it, it helps the ministry. But when it appears to people, we tell them that you are giving to God, but actually you're not giving to God. You're giving to the ministry that actually we are ushering towards you guys. So that's how it is. So God is a brand, basically, and then you guys are the customer, and we are the provider. That's how it is. It's just business, logistic. Okay. Yeah, because le ba e sebedisang ka ona e ya confuse hanyane. O ka nahana hore tjhelete eno e ya ho Modimo ha ba bua. Hante wa tseba hore e fella kae. Then ke e kae e yang ho ministry, ke e kae e qetellang e le ho baruti? Ke hobaneng ke bona baruti ba na le tjhelete ngata kana? Well, to be honest with you, we always make sure that we find new people. By the way, they're not going to be arrogant. They're still under the impression of God, or they're still, they're still new in the ministry, so that we can, exploit them. That's how it happened, right? So basically, so that we can share money with them. So that's how it is. That's why most of the time you find new members in church over and over and over again. So tjhelete ka moka e tla go moruti I divide down basically. Well, basically this one is going to electricity, this going to pay rent, and then this one comes to me. So that's how it is. And this one is going to my saving account, because they'll say it's a church saving account, but it's not a church saving account. It is your account as a pastor. Okay. Then ha ko mpolelle ka taba tsa boitshwaro, hangata ke kutlwe ho hla ditaba tse bohlokonyana ka baruti hore ha ba tshwara phutheho hantle, batho ba bomme ba mathateng, baruti ba ba futuela. Wena o kile teana le ntho tse jwalo ha o no le moruti? E lahlehile ntho hape? Yeah, I think, can you hear me? Yeah, ke a utlwa nna hantle. Yeah, no, you're right. You're right.
Yeah, Right. no, ke Okay. ne ke So botsa ka taba tsa boitshwaro hore baruti hangata ke kutlwe o ba le taba tsa batho ka phutong ba re batho ba bomme le baruti ke mathata fela. Nna o kile a kopana le mathata a jwalo wena jwalo ka moruti? yeah, of course. Sometimes ke ntho e le hore basadi ba ke latlhela mo baruti. Sometimes pastors do that. Nna se le ka tlhana le yona, and it's quite a few times, but nka se re ke innocent. Yeah. At some point, you have a member that you're flirting with, you are interested in, and then you end up sleeping with that member. But for me, it was not this thing. It's just to be honest with you, it's just a manipulator. Using the Bible, using your credentials, and also using your stature, and your image. So yeah. Oh yeah, It's because just manipulation. I'll say that. o na le power, and batho ba bomme ba rata ho ya mo nang le power. Ya utlwisisa. And yeah, then e sale o tlohella kereke. Nna o bona Yes. ho tlohella kereke ho thusitse ka tsela e itseng tseleng ya boitshwaro le tsela o bonang dintho ka yona lefatsheng? Sa le ka tlogelang a ske le ko moo. Ke bua ka taba ya morality hobane ho na le batho ba reng ha o tlohella kereke morality e tla wa. Then kereke e thusa batho hore ba tsebe hore ba itshware hantle. Okay. Ke nnete, people they miss most of the time they misjudge people that leave church. But we are not different to them, because everything they are doing, we are doing them. And most of the time we're doing those things with them. They're even worse because they go to church and they lie to themselves. So for now, I told myself long time, well, basically, ke phela nna, ke phele motho o mong. Or motho o mong o nahana jwang ka nna, whatever. So although sometimes it did infect me, or when it affected in a bigger space, whereby I lost my my car, I lost the flat that I had, we lost my marriage. So because of this decision that I made, so to be honest with you, you're not to deconstruct. It's not pop and place. It's not easy, because people look at you somehow. They look at you like, well, as when I'm out. No, ke a utlwa o re so Yes. your life was impacted haholo jwalo ka mora hore o tlohelle ho ba mokreste? Yes. Yes. Okay. O ka tseba ho hlalosetsa haholo hore o etsahetseng, o tlile jwang hore o lahlehelwe ke lenyalo? O gaola le lenyalo, ke taba o partner ka o bone o se important for the Angie Siras anymore because of the things that I was saying. And then antsamaye ka morao, mo antsamaya ka morao wa cheat, like bona le motho e le gore perhaps o bona a le important for him, because loji be ke thoma mmotsa tsona be se loji le wa di amogela, be e loji le gore at the end of the day di a mo traumatize ja o tshwana le gore mara modimo ifo ona. And then let's think radically now, drastically. Modimo a leng gona ke kgale ntse ke mo rapela modimo ke o gona jwang, no ntlhalosetsa ka bala, those were the things that I had a conversation with her, because she was my partner, my friend, and my everything. So That's how she made a decision out, basically. How important. Yes. A ka nahana hore o Yes. lahlehetswe ke kelello? Ba re ai Paul ha e speakeri ha se sa tije speakeri a bona batho ba bang. Okay. Then o lahlelwe ke koloi le ntlo, o etsahalang teng? Ke ntho e etseng hore o lahlelwe ke thepa? Thepa e lahlela jwang yona ya koloi le ntlo? Well,
Yeah, well, you know what? When I lost my job in the frustration that I was in, what relationship that I had, right? So that Oh, okay. actually gave me a lot of frustration to extent whereby now I lost my work, you know, and I made them lose a lot of money, which the company I can't even mention it because I don't want to be sued. So I made them lose money, a lot of money. Yeah. So Gilo Gilo did really, you know, yeah, Oh, that's yeah. how I lost everything I had. But what's your advice now, ho batho ba dutseng le bona ba utlwa hore ra sola ka re ntho ena modimo ha eyo, mme ba batla hore le bona ba qale ba tlohelle ho sebeletsa modimo. O tshwanetse ba etse jwang tabeng hobane wa tjho hore wena o fihlise mathateng a itseng. So Advice nga farm for setšhaba gore ba ke butše modimo ke mang. If modimo modimo ke mang, who's God? Is it God? Is he air? Ke spirit. And what is spirit? Santse ba ke botšiše yalo. Well, spirit again. Wa bona? yeah, fela ba tshohile hore hey, ha re tlohella ntho ena re tlo ba le mathata maphelong. Hobane le nna nna ho na le bana ba lapeng ba se ke sa tsebe hore nka ba tjhakela. Ke na le bo motjhana ba o ke sa tsebeng hore nka bua le bona hobane ke tswile ka phuthehong. Ha ke re wa bona. So Okay. there are consequences So of in simple leaving the terms, faith. santse ba ke botšiše well, religion e fitlhe jwang mo South Africa. That's number one. Religion, be it Islam, be it Christianity, I don't care what religion is, but we know for a fact Christianity dominate South Africa. If they were missionaries, how did they brought it? They brought it nicely so to talk to people and say, look, we are opening churches, come and join us. How did they live their own cultures in order for them to obtain this religion? Of course, another thing you know, Sanjay by Buchona can those missionaries by law they were preaching Jesus. Oh yeah. Okay, re lahlehetswe ke phole hape e ka network e mo fa mathata lehlakoreng la hae. So ha ke tsebe mohlomong re tla lokela hore re qetelle interview ena re etsa ka recording. Ha kgutla ke tla buisana le yena re bone hore na e dutse jwalo na. Mohlomong e tla ba molemo ha re entse ka ho e recorder. Fela ke mona so kgutli. Ke nahana re emise kwano. Ntate Dean, ka mono ka morao a ko re thuse. Re etse jwang re tswele pele kapa re etse ka recording? Oh yes, I'm thinking that we should do it with a recording later because seems there's yeah. Oh no, I get it. Se ke tlwaetse hore wena o bua ka sekgowa. No, ho lokile. Ha re emise batho ba batle mme re tla ntshetsa pele ka lekgetlo le latelang. Re leboha nako ya lona. Ha ebe kgotso.